muda Elsa Nada Ari wong eling Mas Rasinta wong eling mah kuning dunya aduh bos Malaysia bos Malaysia bos Malaysia bos Malaysia aja ilok digawe lamun mamae Fiona aja ilok digawe lamun mama Fiona sing ditambangi bos wedus dewe bos wedus bos wedus bos wedus aduh bos wedus minangkane sing paling sayang bos wedus bos wedus bos wedus bos wedus eling eling mamangkan eling bos wedus wong eling mamung anaknya Pak Acong sulingan maning sulingan anaknya Pak Acong Ari suling seket mama Fiona suling seket makarisan mama Fiona mama Fiona mama Fiona mama Fiona zaman ruket ditinggal lungan mama Fiona hari zaman ruket ditinggal lungan anaknya Pak Acong anaknya Pak Acong anaknya Pak Acong lele lele madudu lele bos wedus hari 9 mah bos wedus 9 mah hati lelu bos wedus bos wedus bos wedus bukan apa sapa arane bos wedus hari yen wangsul pulane melu mama Fiona ditembani mama Fiona dewe ada mama Fiona hari sing bayari mama Fiona sing paling sayang anaknya Pak Acong sampun lali sareng anaknya Pak Acong gading anaknya Pak Acong wong sing paling eman sayang anaknya Pak Acong sampun lali sareng bos wedus gading bos wedus aja lali lali bos wedus sampun lali sareng mama Fiona gading mama Fiona emanan sayang mama Fiona mega mendung hari ini ngawang-ngawang mama Fiona hari drenggiling mah ada sisi bos wedus